Omuzano gw'akamalirizo gw'empaka z'aboojo ahabwa amashomero ga senior omu kihango kya Kigezi gwishikirweho tiimu ya Kigezi College Butobere kuruga Kabare erukureetana na tiimu ya St Geralds Secondary School ya Rukungiri aho tiimu zombiri zibandize kugwa kikazi bushaha bundo mu dakiika 9. Aba bwanyuma bagira omu kusumura za penalty aho tiimu ya St Geralds esingira ha goli na hari 3 okutwara ekikopo. Hati timu ya St Geralds Secondary School Butobere hamwe na Kihanga Secondary School ya Rubanda nazo ziraje ekere Kigezi omu mpaka z'amashomero ga Uganda yona eziratebekanisiibwe omu Fort Portal. Abo kuba burumuzano gwono okutukuba ntuzana nikubagwine rules. Discipline number 1. Exercise number 2. Ebyo bikiryaho empaka z'omupiira gw'ebigyere senior ez'amashomero g'ekyanga kya Ankore ez'aboojo nazo zatandika erizooba n'endigito omu district ya Shema. Tiimu ezirimu St Kagwa Weldon School rya Kasinga hamwe na Kabwohe SS zatandika empaka ezi n'amaani mingi obwo zirikusinga emizaano yazo. Rya Kasinga che yagutura Butare aha goro mushanjo hari 0 yagaruka yasinga Kashonji goro mushanjo hari 0 kandi yo timu ya St Kagwa kuruga Bushenyi yasinga Codes gori 3 hari 0 na Kitagata SS yibatera gori 2 hari 0. Weldon School yambara yasinga Karo High School gori 5 hari 0 kandi yo St Augustine yasinga Sanga Secondary School na gori 5 hari 0. Abanda bazana harimu St Joseph's yasinga St Mary's Chamuhunga aha gori 2 hari 1. Kibura High School yasinga Mena gori 2 hari 1 kandi yo Buremba yagwa Kikazi na Kasana busha hari busha. Kabwohe yasinga Rwebugumya goro mushanjo hari 2. Ijumo yasinga Oxford goro mukaga hari 2 kandi yo Mwezi yagwa Kikazi na Arnor gore 1 hari 1. Empaka zitebekanisiibwe ishomero ryanganwa omuri Kabwohe kandi zetabirwemo amashomero agarukurenga omuri 50.